Ibi mubona nibyo leta ya Congo yarayikoze mu gace ka Minembwe, aho ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo muri ho plateau ya Fizi, aho leta ya Congo yagabye ibitero bya drone byibasira amazu y'abaturage ndetse bihitana n'abantu barimo umusaza w'imyaka 90 ndetse n'amatungo menshi aza kwasiga ubuzima. Reka tubereke ibyo bino bitero bya drone byabashije kwangiriza. Uyu munsi ni tariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Ibyo bitero n'ubundi bya leta ya Kinshasa ntibyarekeye aho ngaho, byabashije guhitana inka zigera ku 8 ndetse n'imfizi yari zirimo nayo yabashije kuhasiga ubuzima, kuko mubibona mu mafoto izi nka zari mu rupango rwazo mu gace k'Ilundu, aho nijoro drone yabashije kuzisanga ibasha kuzirasa, kuko mubibona inka 8 zahasize ubuzima ndetse na rurayi yari zirimo. Irebere ni amafoto ateye ishavu kubona leta irimo gukora ibikorwa bisa n'ibi ngibi.
N'ubundi ibi bitero vya drone ya Kinshasa vyibasiriye n'itorero rya WTM CEPAC Ilundu rikorera mu gace n'ubundi k'Ilundu. Reba uko babashe kuryangiriza aho barirashe amabombe abiri ya drone. Kurikirana Master TV1 ikwereke uko vyagenze kose. Gusa nubwo bimeze gutya muhumure, umunsi umwe izuba rizarasa, umurenge hongere hubakwe, amazu yongere agaragare ase neza, amasengero yasenywe yongere asanwe, kuko dufite isezerano ry'Imana itabasha kubesha. Mugire umugoroba mwiza aho muherereye mwese.